mei ni kwa thotan ni sang ni som ni pahne ni e thli tu le ngai thatu zong zong te tun trum kan video hian Russian Ukraine arun chungchang thu thar berber kan han puang chuak dona atira tanga atop thlenga ngun taka ngai thaturin kan han som chau ani e voin khan Russia ko pui Moscow Red Square indo pui panina hun laya Russia sipai ten German Hitler sipai Nazi ho te an tuk tlomna ni ro pui tak Victory Day lom ani Euronews chuan nimin pathian ni tlaya ero President Putin chuan Ukraine arun mek ka Soviet Union hun laya an lo op to ram te polin thu cha soya chuta chuan voina hian kan sipai te chuan an thla tu ten lu chum ban chum huamin an chenaram chu Nazi bolhlo tak te laka chanim tura an lo be ang thowin indona theito panchua kumsang khazakwa somli panga angin hnena chu kan ta ani ang voina hian Nazi ho te lo tho har le mek le nam sang sangin an torna nasatak an nei phana lo om to ang chu kan ven tur le kan mo phuna le ti turani thang thar ta chu an pi le pu te le an pa te thi lo ti chu chuang takin an hrengang voina van doi thlak takin Nazi jim chu alo tho kang thale ta ani kan mo phuna sang tak chu tenga Nazi ho te thu thung ron keng ko tu te hne chu ni ti na soi Russia chuan mei ni kwa Nazi ho te tuk tlom ani na tura indo na chu Great Patriotic War ti in asoi mai thina chumi tuma hnena sang khazakwa somli panga a an chan na chu tuna phuba lak tumna anga om angin anta lang ani Russia hian February ni somni palia Ukraine arun hian war indona ti mang du lovin Nazi thuthung vuan tu te then faina ti le special military operation ti chawin asoi mai thin ani inrin ni le pathian ni khan Mariupol khopui la ka thunun ngei tumin an bejual sawa ma se Mariupol muna Azovstal iron and steel wang mun kilometer song pakhat a zau biala Ukrainian sipai hoisen in pek aya thi thlenga tanral rai ru tu Azov battalion mi sang ni ve ta chu tuklom ani empty ero achiang ri lo ani inri ni khan UN le International Red Cross Society te malang na in Azovstal steel work muna mi pui om ta chu thia chua zo ania Russia sipai thu puang tu chuan civilian te mun hi ma thia chua hun atop ta anti President Putin chuan Azov battalion ho ta chu an in surrender turin aputa mun him zo ka thia chuak sate ringo lovin indona sipai man kho prisoner of war turin adoni Azov battalion ho te hi Ukrainian National Guard ti in an soiboka Ukraine ramle nam hangai rum rut mai ultra nationalist anti ten in foreign fighters engamaza ten he battalion hi anzoma hrian in foreign legion ti te point an soibok thin Russia today in a soidanin Azov battalion ho Azovstal steel workmana akoto patanga inkul tlata chuan in pek surrender antum ozong haulowa nimina video press conference Azov fighter Ilya Samoilenko chuan mel mate kota in pek te ngot chu thil thon pek lom hlutak give ani dona pom thei chi ani lul love ati Azov fighter sang ni don ti an Russia sipai te kutle Donbas region a pro Russian hel ho te kota puan var khaya in pek mai chu an la tum lovin an du der lo ani Azov battalion deputy commander Vyacheslav Palamar chuan kan thok trek theya kan la dam chung chuan kan beijel dor ani ala ti cheu mai ani Ilya Someilenko chuan Kyiv thu nei tu te chuan Azovstal steel plant kilometer som pakhat bial chunga omte son chuak tura hmalak na chu anti tura nga in Russian sipai kota in pek lu chu an du lovin an tum lo bur ani khoi rampo Russia tran ro tu rama phur chua chu an pom thei don ni in an soi then ka chuan UN ro manangin Azov battalion ho te hi khoi rama emaw thir chuakin indo hon chung zong da turin an dua chumi turin ram du thlan bi kan nei lowa ma se Russia lamin hetinga ral sha le du rum ra zual hlau nei lo ho him taka chua salen te ngot chu an du bik lo ani ati lama Ukraine marine ho tu pakha chuan Turkey President Recep Tayyip Erdogan chu malak pui turin alo som to ani Ilya Samoilenko chuan Azovstal lein hoya in kultat Azovstal fighter ta chuan mani in venan ral thuam le eitur anla nei ti so in ma se atlemin abei tham hle to ti aphalo ani
liam tuar zachuang fe omin en kola dan doi tha an nei to lova an ha in an chaw hle to ni in palamar chuan a soi Ukraine Deputy Prime Minister Irina Vereshchuk chuan zirtomni khan Mariupol atangin meichia le naupang civilian ho te chu him takin hmun hi mar hruai chu an ni ati UN point mi zanga chan chu an ni thu asoya marse Azov fighter ta chuan Ukrainian politician them khata chuan doi zep takin a hmuna kal lovin thu an soi mai ani ti in dem na tongkam an chak chuak ani Damoilen ko chuan Ukrainian official them kha chu temin Mariupol him turin tran an kho tok lova Mariupol chu mel mate gota atlu lu mai lo na na veng him turin an imbo sai lova an hlo chamani ti in tlani chuang walbe tata an nu in zero support an hlo ni in asoi President Zelensky chuan tun maya Azov battalion hote chanchuak turin ral thuam thale manro tha an nei ri lo ti alo soi to ani Mariupol ko pu hi tlani chuang Russian sipai ten zim to tin an hual betwa Mariupol khopuya kilometer som pakhat bial chunga Azovstal steel work plant na Azov fighter inkul le tranko tatu te hi chu tima in Russia point alu chua theibi klova Ukraine la chanchuak turin chakna le theina anei ri silo ani bermai Russian lower house parliament Duma speaker Vyacheslav Volodin chuan Ukraine indona America chu direct taka inrola puin US politician ta chu an che du dan them khatenin war criminal zinga chel tel ngei chi an ni ati US President Biden chuan US intelligence tam tak chu Ukraine an ro rukin an ril thin ti puangin zirtom ni khan NBC News in azia kani Volodin chuan Ukraine sarkar chu nazi thuthung wan tu ringot an ni lova US sipaitele intelligence ai ngatan ni US chuan Ukraine sipaite chet vel da arwang man pui vekani ati April ni som polia Russia indo long le Moskva long sipai zanga som thung ver phur thei Neptune missile aka pil chungchang apo US intelligence tu siat angin Ukraine an che ani meininga khan Kremlin tu pon tu Dmitry Peskov chuan US UK le NATO ramten intelligence tela Ukraine an tan pui chu thil mak ani san raveti in special military operation nei mek chu kan tum ti hlotling turin atop thlengin kan beidon ani ati Russia chuan nithum chung meininga tanga ni sari chu Mariupol khopuya omtele Azovstal steel work mun lein huai tanela mi puitom tlatte munhima son chu phalna turin inka hai angdo apuanga meini sari aral nu ero chuan nasa taka Ukraine chakle chimlam ta chu indo thlona mangin abei ngor sau ani Liuhan zui jana thingtlang mi sompo chuang bom siper hlawa tomnate bom zelin museum le school te po an bom chenwal ani UK Defense Ministry chuan indona ral matonga che turin Russia chuan senior military officer te atil bernwala ma se chung mi te awangin indona chan thazo ka anom pa in andin mun adu omjok em ti ro asoi theilo ni in asoi nimin pathian ni khan Ukraine General Chief of Staff Office chuan Ukraine sipai tan mun chimle chaklama airfield infrastructure te Russia chuan abeina salia Black Sea tuipui kama longcholna Odisha khopuya cultural center tele Skovorodinukov ka khuwa Ukrainian philosopher Grigory Skovoroda shria rengna mun poimo building te po missile manga ka chim anni ati Grigory Skovoroda limpo ka chia zinga tel Odessa mun hi alo bera missile panga velin an kap ni a soi ania thilpuak ridur tu ring tak voi nga hriat ania Russia hian operation and tactical aviation thlona chungmun an bitum ani ati Associated Press News chuan Kharkiv region ho tu te chuan Russian beina wangin Kharkiv khopuya tanga mel somthum pakata la Bodokhiv khwa mi pathumin an thi phani in asoi bok Luhansk region governor Serhiy Gaidai chuan Bilohorivka khwa skula mi somkwa vel himna zonga tlan khomte inrin ni chanu khan misaila ka ni in mi somruk zat an thi ni na soi school hi akang chenwala dar kali lai thelani Ukraine chuan Russia chu civilian omna beiluya le war crime ti apua ma se Russia chuan an puna chu aphawek thin ani President Zelensky chuan pathiania G7 rammo sarwai tu te video conference sa thu soin mipui thaba ta chu skola sahimdan ti in an tlan koma Russia chuan thona mangin school chu aboma mi somrukin an thi pha ani ti in Russia chu indo pui panhina
nena a chan chan poimo te thei hila pu in Ukraine ramzalen ramda chuan an hriat tirnon le ang ati UN Chief Antonio Guterres chuan skula civilian somruk zat bom thi na chu demin a ai auto pong tu Stephanie Dujarric chuan Guterres chuan civil mi te chena le mun poimo chu in do hun la in zu a khoya beitu ani lo in do na awanga boina chuan humana mi pui poi soi lo ta chu atur tu ani hrin te in school beina chu adem hle nimin pathiani akhan Mariupol khopui tangin mi ja somsari pali kum upalam le no pangta chu Ukraine thunun Zaporizhia kwa mun hima son chuan ya UN Humanitarian Coordinator Osnat Lubrani chuan mi ja somsari pali te chu mun hima Mariupol hramhun atangin son chuan ya tina jegani heti la hian US State Department chuan Russian military official le Ukraine run thlop tu mi sang ni changa zet US lut theilo turin visa peklo tu tin hrimna ati chuak thar le ni tin Russian long tuka siam tu company pariat le long somruk pakwa zat chu US Treasury Department chuan hrimna asiam thar bok Russia point US President Biden Vice President Kamala Harris Secretary of State Antony Blinken te chu Russia lu phal lovin an chunga hrimna alo lek ve to bokani nimina G7 ramda chuan Russia shrek charna turin ruam mana an siam thar le bok DW News chuan indo pui panina tomna hrial rengna hmana nimina German Chancellor Olaf Scholz chuan Russian dictator hnuai Ukraine remna awm ngai lowang ti in a kai hruai Germany sarkarin Ukraine boina wanga athil ti mek malangna le Germany policies te chu a fak hle ani NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan President Putin chu Nazi ho te tuklomna ni den chenin Ukraine a beina le runa ti top turin angena President Putin chu voi khat chaudang Ukraine arun mek na chu mei ni kwa Victory Day ya cholsana Ukraine ram atanga sipai te thia chuak vek tur le remna zonga inpiana kongjong turin kaphutin kangen ani ati Ukraine mi puiten an mani zalen na le dikna vonghim tura an peina chu kan thlop la zel don ani ti in German chanchin bu wel ta Stoltenberg chuan Putin hian Westram tele NATO chu diklo takin dotin apu cherenga NATO le Westram chungchanga do thu hriat abei se rengmai ani ati Canadian Prime Minister Justin Trudeau chuan ponlo komlovin nimin pathiani khan Kyiv khopui tlo thutin Ukraine President Volodymyr Zelensky hua arpin khua mi singruk chena mun thin tuna chimbuk khoram hak te tual chaina khua ni ta chu atlo bok arpin mayor Alexander Markusin chuan Canadian Prime Minister Trudeau chuan Russia sipai te ra phlak taka an chena sulnu bin nge muturin arpin khoram to tak aron tlwa voina Canada ramin Ukraine a thlop hi kan lob em ani ti in telegram a aziakin an thalak ata lang ani Prime Minister Trudeau chuan war crime tinom chu Putina mimal hmalak na le thil ti suala apuani mitam tak chuan Russia in Ukraine arun chu Putina indona Putin's war tin an ko mai thin ani ABC News chuan Al-Qaeda hotopa Ayman al-Zawahiri chuan a leadership athak tak Osama bin Laden athina kumsom pakhata champa a video te chuakin Russia in Ukraine arun chan chu America chaktok lo zia tilang tu le US chaklo wang ani ti in Muslim ho te tangrual tura fuin a chani SITE Intelligence Group Kovela mifir friak pol te en thla a social media le internet mandan uruk le ngun taka lo chuya zir chiang tu ta chuan Al-Qaeda ho tu pa chuan le Kabul le sila in chopin thu chungin thu cha asoi ani anti Ayman al-Zawahiri thu soi hi zirtom ni ati chuani in minisom ni pasaria se nia US u Iraq ka le Afghanistan a tukdol ani khan nasatakin economic a chianara phlak ania coronavirus mihring purhi wangin an tal boya Ukraine an ngai thanu Russia chon Ukraine chu aron ti boita aneti al-Zawahiri hi tuna khonge abiru bo hriat ani lawa US FBI chuan alumana US dollar makadoi somni panga loi phalin tute mo chuan anu chuin Osama bin Laden ang mai khan an lo zo te sajuve riau reng to nge yang Prime Minister Trudeau office website in atalan danin Ukraine hena drone camera som pariat Canadian dollar makadoi som panga man high resolution satellite imagery Canadian dollar makadoi khatman silai le amu M777 Howitzer mu te atelani
Prime Minister Trudeau chuan kum khatatan Ukraine atanga thil lak lu chia tarif olna thu le Russian mi ho saton to President Putin a hnai zual tu ta hrekna le hremna tur te atelini arpin khua hi khiv khopui tlang lama February thla Ukraine le Russia sipai te na sataka anlo i khuai noi to na mun khan in reilo te Russia sipai ten thununin masla chung opin anwa buka khua anga tolchan kirin mi puipoi soilo anman an nei te ro dim bak sak lovin an soi sa a an kut nung khir sakin an kap hlum nuala soi ani heti lai tho hian US First Lady President Biden anu pui Jill Biden chuan Mother's Day ni tak pathian ya tho Ukraine ram thlang lama Uzorok khua chu Slovakia atangin alutin atloa minit somvela hlan ni in Ukraine rama dar ka ni don awmani President Zelensky nupui Olena Zelenska chuan alo dong songani Jill Biden in Ukraine atlo thut po ven himna thilwangin thuru kanga von ni in ama in Romania le Slovakia rama Ukrainian ral tlan ho te omna hun alo tloma satawani Jill Biden ichuan nu te ni a kher local adu chan chu in dona rong takome kara US mi puiten Ukrainian mi puite kan thlop zele din pui tla zia ti lan tur ani ati Ukraine First Lady Olena Zelensky le afa te omna hi thuruk ni in khoi ange an chen talan ani ngai lowa Russia in February ni somni pali jana Ukraine arun tu katangin President Zelensky le anupui fanau te hi ani mungai to lowa mun hi ma son chua a thuruk anga von ani Khovela zai thiam lar YouTube group ta chuan khiv khokpoya metro station a Peace and Freedom concert in Ukraine tampuina turin musical concert an huai hota zai thiam bono kum somruk pani mi le atrian te pani bono NDS te chuan Russian ralian domek tu Ukraine sipai te chu an thlop tlat ti entinan hla tak stand by me ti te Sunday Bloody Sunday ti te Desire ti te le an hlatit tri uit yo ti hlate kha an sabok bono chuan an zai lo karin mi puite chu Ukraine mi puite nangma ni tan chau in be ani lo Khovela zelen na mangai tu te tan in be ni ati Twitter a President Zelensky somna nga Ukraine tan puina tura concert neya zai ani ji anja kani bono chuan Ukraine do na chu mimal thil ti Putin a indora ni ti in Russian thangthar te le mi puite chu ama President Putin laka hela athu nei na chu sak turin acha ani atop nan view te hne na ngen na kan han jep ve lenge kan channel min la subscribe saklo view ta jinga khan inom chuan subscribe ti kha milo me saka milo subscribe sak ve ngei tur kan an som chuwa tin kan video upload thar ta hi in lo dona in lo mungal zel te nan in tan po olsam taka video athar kha in lo mu jung jung the nan notification bell kha in metanga ola in da donia tin viewer te kan video aling te hi in thian te in ngam tlak te hne na le group rang changa min lo share dar sak zel turin kanan somin kanan gen bok chu ani